ban kam kloy kanjing penluat ya ke Iran. Hukum Presiden juga Amerika Donald Trump ya ke kenhun neto ban wan yarap ya ke Amerika bat Israel. Ban wan ya don ketilang bat ke Amerika Israel. Ban kriuk jam ya ke Iran. Ka kenhun neto kelalong kum ki kun lani ki para jong ke Amerika. Namar ya ke kenhun neto kidang hap haka jingsya hukum haka Amerika. Kumtan nagaleng jo Presiden jong Amerika Donald Trump haka ne kejingnya kun persyaya ka Iran bat kum juru ye kinong yarap jong ka Iran ulah hukum ya ke kenhun neto bakin ya don ketilang ban kervet jam no ya ke Iran. Namaru Donald Trump ulah dep keren baya ke Iran unsa penkuit no hapok ki kendet tayo bat menta onsa don ketilang bat ki kenhun neturu ban kriyo ya ke Iran.